prvom dijelu ovog videa pogledali smo neke od najpoznatijih automobila koji su oblikovali puteve bivše Jugoslavije, ali tek smo počeli, zato vežite pojase jer u ovoj epizodi uranjamo u legendarne modele koji su ostavili trag na čitavoj generaciji. Krećemo! NSU Prince. Gledajući današnju bosansko-hercegovačku industriju, teško je povjerovati da su nekada davno složena, visokokvalitetna vozila silazila s njenih proizvodnih traka. Ali vjerovali ili ne, Bosna je imala uspješnu automobilsku industriju, onu koja nije bila priznata samo u Jugoslaviji, već i širom Europe. Sve je počelo sa Pretisom, preduzeće Tito Sarajevo, fabrikom koja je, poput zastave u Srbiji, odlučila da se proširi van svoje specijalizovane industrije i uđe u svijet motornih vozila. Prvo su se udružili sa NSU, koju su po licenci proizvodili skuteri Maxi i Prima u Vogošći. Zatim su 1965. godine preduzeli hrabar korak, proizvodnju automobila. Njihov prvi model bio je NSU Prince 1000, kompaktna ali moćna mala mašina. Do 1967. prešli su na nešto veće, NSU Tip 110. Ovaj automobil, lansiran u Njemačkoj 1965. godine, imao je vazdušno hlađeni, pozadi postavljen motor od 1085 kubika koji je proizvodio 53 konjske snage. 2 godine kasnije evoluirao je u NSU 1200 sa unapređenim motorom od 1200 kubika i 55 konjskih snaga. Sa tačno 4 metra dužine, NSU 1200 imao jednu veliku prednost. Pošto je motor bio pozadi, imao impresivan prtljažnik od 490 litara naprijed. Međutim, evo u čemu je fazon. Pošto je većina težine bila pozadi, raspodjela težine 45:55 učinila je rukovanje, hajmo reći, zanimljivim. Jugoslovenski vlasnici su, međutim, imali svoje rješavanje problema. Stavljanjem vreće cementa od 50 kg u prednji gepek radi bolje ravnoteže. Godišnje se proizvodilo oko 5000 jedinica MDK metodom. Oslikana šasija stigla bi iz Njemačke, a konačna montaža bi bila obavljena u Pretisu sa mnogo dijelova domaće proizvodnje kao što su kablovi, baterije i gume. Ali 1971. godine sve se promijenilo. 1. jula počela je izgradnja potpuno nove fabrike u Vogošći, ovog puta da se sastavi nešto još legendarnije, Volkswagen Buba. Do 1972. godine era NSU-a u Bosni je završena, ustupajući mjesto za proizvodnju Volkswagena koja će dominirati regionom decenijama, Mercedes V123. Definitivno jedan od najprepoznatljivijih automobila u automoto istoriji. Automobil koji je spojio eleganciju sa neporedivom pouzdanošću. Mercedes-Benz V123 bio je više od običnog vozila. To je bio odraz visokog socijalnog statusa, posebno u bivšoj Jugoslaviji, gdje je posjedovanje takvog vozila bio krajnji simbol uspjeha. Na prvi pogled, V123 nije bio blistav. Imao je jednostavan, ali elegantan dizajn. Čiste linije, uravnotežene proporcije i nepogrešivo prisustvo Mercedes-Benza. Ali ono što je istinski izdvojilo ovaj automobil je njegova pouzdanost. Pitajte bilo kog mehaničara iz tog doba i oni će vam reći, V123 je napravljen da traje. Od svojih neprobojnih dizel motora i do prekomjerno konstruiranog ugibljenja, ovaj automobil bi mogao da izdrži udarce i nastavi da ide 100.000 km. U bivšoj Jugoslaviji, u vrijeme kada su luksuzni automobili bili rijetki na putevima Južne Europe, uočiti V123 je bio događaj. Bio je to auto po izboru uspješnih biznismena, političara visokog ranga i svakoga ko je zaista uspio. Ako ste vidjeli nekoga da vozi V123, znali ste da je važan. Naravno, nisu svi koji su vozili V123 bili političari ili bogati biznismeni. Automobil je također bio naširoko korišćen kao taksi, a mnogo mala preduzeća su se oslanjala na njega za isporuke. I danas na ulicama Srbije i drugih bivših jugoslovenskih republika možete uočiti V123, uglavnom dizel modele poput legendarnog 200D uz neke verzije 200E i 300E. Tako da, skoro 4 decenije nakon završetka proizvodnje, nasljeđe V123 živi i dalje. Renault 4.
Početkom 1960-ih mladi vozači nisu željeli iste stare dosadne automobile koji su vozili njihovi roditelji. Tražili su nešto svježe, nešto originalno. I Renault je imao savršen odgovor. Zađite u Renault 4. Automobil dizajniran da bude praktičan i pristupačan kao par Levis farmerki. I baš kao Levis postao je globalna ikona. Proizveden u 17 zemalja, Renault 4 je postao jedan od najpopularnijih i najprodavanijih automobila na svijetu. Ali za našu današnju priču izdvaja se jedna godina, 1974. Zašto? Tada su napravljeni prvi modeli Renault 4 u bivšoj Jugoslaviji. Fabrika IMV u Novom Mestu, Slovenija, imala je licencu za proizvodnju. A ako vidite Renault 4 danas kako se vozi ulicama Balkana, velike su šanse da je napravljen upravo tamo. Ali vratimo se tamo gdje je sve počelo. Renault 4 je imao svoju međunarodnu premijeru na sajmu automobila u Frankfurtu u septembru 1961. Prvi modeli su dolazili sa četverocilindričnim motorom od 747 kubika koji proizvodi 23 konjske snage uparen sa trostepenim mjenjačem. Renault se tu nije zaustavio. Godine 1963 nadogradili su motor na 845 kubika sa 26 konjskih snaga. Do 1965. model je zvanično preimenovan u Renault 4, a samo godinu dana kasnije, 1966. godine, dostigli su veliku preokretnicu. 1.000.000 jedinica je prodata. Također, inovacije su konstantno bile dio istorije ovog automobila. Godine 1968 Renault je predstavio novi četverostepeni sinhronizovani mjenjač, a do 1973. snaga motora je porasla na 34 konjske snage. Iako je proizvodnja stala prije nekoliko decenija, Renault 4 nikada nije nestao sa lica zemlje. Danas ima status oldtimera u većini zapadnoevropskih zemalja, ali još uvijek je mlad na putevima bivše Jugoslavije i širom Europe. Još uvijek možete naći skoro 100.000 njih u pokretu. Trabant. Postoji opšte uvjerenje da, kada je komunizam preuzeo istočnu Europu, automobili napravljeni za gvozdene zavjese odmah su postali tehnološki zastarjeli, loše napravljeni i smiješni ostatku svijeta. Ali evo istine, to je mit. Pad istočnoevropske automobilske tehnologije nije se desio preko noći. To je bio spor proces, posebno u mjestima kao što su Čehoslovačka i Istočna Njemačka, koje su imale veoma naprednu automobilsku industriju prije Drugog svjetskog rata. U stvari, 1950-ih i 60-ih neki od njihovih automobila bili su jednako dobri, ako ne i bolji od njihovih zapadnih kolega. A jedan od najboljih primjera je upravo Trabant. Trabant P50 je sišao sa proizvodnih traka 1958. godine. Izgrađen u istočno-njemačkoj fabrici VEB Sachsenring u Zwickau, i vjerovali ili ne, u to vrijeme bio je to veoma moderan automobil. Imao je jedinstvenu konstrukciju. Tada revolucionarni izbor dizajna, pogon na prednje točkove, koji mnogi zapadni mali automobili još uvijek nisu imali, i duroplast šasiju, laganu naprednu plastiku napravljenu od recikliranog tekstilnog otpada. A kada je u pitanju unapređenja modela, nisu inženjeri podbacili. To je bila vlada. Trabantovi dizajneri su stalno radili na poboljšanjima i novim prototipovima, ali su ih komunističke vlasti stalno odbijale jer je, kako kažu, Trabant već bio savršen za pruski proletarijat. Ipak, Trabant je postao omiljen automobil širom istočnog bloka, uključujući i Jugoslaviju, gdje se proizvodio u malom broju. Ali ne i na zapadu, gdje su automobili svake godine postajali sve napredniji. Trabant je međutim ostao isti, što znači da nije ispunjavao ni minimalne zakonske uslove za zapadna tržišta. Kada je riječ o unutrašnjosti, bio je minimalistički sa ručicom mjenjača u obliku ručke kišobrana, prekidačem za duga svjetla za lijevu nogu i bez pokazivača goriva. Umjesto toga, ručni ventil za gorivo ispod komandne table, baš kao kod motocikla. Ali evo najboljeg dijela. Uprkos svemu tome, Trabant je bio veliki hit na istoku. Liste čekanja bile su čak 10 godina, a do kraja proizvodnje izgrađeno je preko 3 miliona. Citroen 2CV. Nekoliko automobila se ističe kao ovaj.
Neki su to nazvali čudnim, drugi ružnim, ali bez obzira na sve, Citroen 2CV ili kako je u Jugoslaviji bio poznat Spaček, postao je prava legenda puta. Prvobitno dizajniran u poslijeratnoj Francuskoj, 2CV je kreiran sa jednim ciljem, da bude jeftin, praktičan i lak za održavanje. I upravo zbog toga je postao toliko popularan širom Europe, uključujući Jugoslaviju. Sa svojim jednostavnim, ali izdržljivim dizajnom nosio je neravne puteve kao šampion, a kada bi se nešto pokvarilo, popravljanje je bilo lako. Nisu bili potrebni specijalni alati ili skupi dijelovi. U vrijeme kada je posjedovanje automobila bio luksuz, Spaček je promijenio pravila igre. Proizveden je u 10 različitih zemalja, između ostalog i ovdje u bivšoj Jugoslaviji. Tačnije u Kopru u Sloveniji. Tokom svoje nevjerovatne proizvodnje od 1948. do 1990. godine postao je simbol jednostavnosti, ekonomičnosti i pouzdanosti. Naravno, njegov dizajn je bio, hajmo reći, jedinstven. Toliko da su mu ljudi dali nadimak ružno pače, ali budimo iskreni, to ga je samo učinilo privlačnijim. Zastava 101. Zastava 101, ili kako su ljudi voljeli da je zovu Stojadin i Kec. Proizveden u zastavinoj kompaniji u Kragujevcu od 1971. do 2008. godine, ovaj automobil je postao legenda Jugoslavije, a i šire. Zasnovan je na Fiatu 128, koji je bio vrhunski dizajn za svoje vrijeme. Međutim, zastava je napravila jednu ključnu promjenu. Dodavanje 5 vrata, transformirajući ih u jedan od drugih hatchbackova na svijetu. Danas je hatchback svuda, ali još ranih 70-ih ovo je bilo ispred svog vremena. Ubrzo nakon početka proizvodnje, Zastava 101 postala je poznata kao nacionalni automobil Jugoslavije. Bio je pristupačan, pouzdan i brzo je napunio ulice. Međutim, nije bio samo lokalni favorit. Postigao je uspjeh i u inostranstvu, prodavao se u zapadnoj i istočnoj Europi, pa čak i stekao ime u Poljskoj, gdje se sklapao u fabrici putničkih automobila FSO od 1973. do 1983. godine. A onda su stigle 90. kada se za Zastavu sve promijenilo. Raspadom Socijalistične federativne republike Jugoslavije 1991. Zastava je izgubila mnoge svoje dobavljače, posebno u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Potom su uslijedile međunarodne sankcije 1992. godine koje su potpuno prekinule izvoz. Istovremeno, Jugoslavija je doživljala hiperinflaciju i veliku ekonomsku krizu. Ljudi jednostavno nisu mogli da priušte nove automobile. Ukupna proizvodnja Zastave pala je sa 183.393 automobila u 1990. na samo 5.535 u 1993. Iste godine proizvedeno je samo 772 jedinice. Uprkos svim izazovima, Zastava 101 je ostala u proizvodnji do 2008. godine. Iza sebe je ostavila nasljeđe kao jedan od najlegendarnijih i najomiljenijih automobila na Balkanu. Da li biste danas vozili Zastavu 101? Obavijestite nas u komentarima.